ariko nanone ndagira ngo tuze no kugaruka kuri performance ye kuko nge nabara amanota 12 Martinelli yahaye ikipe ya Arsenal umwaka ushize. Yego 12 nibuka gutya nyine vivid akakanya mu gihe tutagiye muri sezo yose. Ni umusore ubona ute muri Arsenal tugendanye n'inkubiri iri muri Arsenal yo kugura umuwinga w'uyu muso. Gabriel Martinelli ni umukinnyi mwiza ariko nawe kuzamuka ngo agere ahantu aba umwe mu batwaye front line byarananiranye. Niyo mpamvu Leandro Trossard yahagumye iyi sezo itambutse. Abantu benshi nko mu mikino 5 ya mbere bakaba bari gushima Imana ko Trossard atagiye kuko batizeye ibyo Martinelli atanga throughout the season. Martinelli atanga moments runaka ariko Martinelli ntabwo nizeye ko yatanga sezo nk'umuwinga ugenderwaho udashidikanywa muri Arsenal. Icyo ni ikintu gikomeye abantu bareba projet sportif ya Arsenal ahantu igeze. Ntabwo ikiri hano kuvuga ngo uyu ni umukinnyi wacu, sibyo? Ni umukinnyi tumaranye igihe. Arsenal igeze ahantu ishyiramo umwiza kuruta abandi ku mwanya we, sibyo? Na abantu projet Arsenal igeze. Gabriel Martinelli tumugarutseho. Iyi Brazil arayifasha ndabyemera kandi umushe kwena nakomaje kuri role bamuha itashoboka muri Arsenal kubera ko ntabwo uri bupenetre central ahantu hari Kai Havertz cyangwa hari Victor Gyökeres. Uraza gusiga umwanya ku ruhande urabura umuntu uokipa. Gabriel Martinelli Arsenal imaze imyaka 2 hagati y'ibiri n'itatu buri munsi buri ko sama mercato irimo cyangwa winter mercato Arsenal iravugwa kuba winga b'ibumoso benshi. Iyi sama yonyine hari abantu bagera kuri 5-6 ubona na media ziba ziri gushingira Arsenal. Ibyo byose bigaragaza ko ntabwo urane rw'ibumoso rwabo rwizewe. Byigize no kumara nko mu myaka ibishize none ubwo byari ikibazo kidasanzwe ari ikibazo kiremereye abantu bataka imbalance hagati y'iburyo n'ibiva ibumoso kandi mu buryo bwataka ntabwo ari mu buryo budefanda bwa Arsenal. So Martinelli ni umukinnyi agumye muri groupe nta kintu bitwaye ariko ntabwo akwiye kuguma muri groupe ya Arsenal ari umwataka wa mbere ugenderwaho ku ruhande rw'ibumoso. Niyo mpamvu muri Arsenal harimo amakuru avuga ngo umwe muri bo hagati ya Trossard na Martinelli azagenda kubera ko n'uburyo bubiri. Trossard byaba ari kubera imyaka asigaje umwaka umwe umufatiranye ukamukuramo 20-25 z'amayero ni business nziza kandi ibyo yarabitanze. Martinelli we yavamo amafaranga business wise ni imari. Trossard wemeye kumwongera imyaka 2 ukazana umuwinga muto uzatwara nyuma ya Trossard, sibyo? Kandi uri upgrade kuri Martinelli yavamo miliyoni hagati ya 35 na 40 z'amapound ukongeranya ukagura undi. Urumva izo ni option ebyiri havamo imwe yagenda. Ariko akaba nandi makuru ko Arsenal ibonye top priority wabo Morgan Rogers wahengamira ibumoso nko mu winga ariko akanakina central inyuma ya nimero 9. Urumva bakabona n'undi mwataka nk'aba ba Christos Tizohoyis n'abandi bagenda bavugwa uci ibumoso ko na bombi bagenda Trossard na Martinelli. Ni ikigaragaza no muri Arsenal imbere barabizi ku ruhande rwabo rw'imoso. Ibi ntabwo tujye tubyumva kuri Bukayo Saka. Kandi Bukayo Saka iyi sezo ishize statistic ari nta nubwo mpamya ko yatanze byiza nka Trossard na Martinelli. Na impact ye ntabwo yari nini cyane kuruta abo bandi. Ariko nibura baravuga ngo uyu nguyu Bukayo Saka iyo ahari consistently ala delivering akaba yadutunga muri sezo yacu ibiva iburyo tukaba twanyurwa nabyo. Uyu musa akaba hari na backup we nani Madueke transferi iruhande rw'iburyo muri Arsenal ziratuje. Ariko impamvu kurane rw'ibumoso abantu batajya batuza n'umunsi wa rimwe nuko ahantu umupira w'amaguru ugeze uyu munsi Arsenal mwizamu ifite umuzamu mwiza muri Europe. Nge nemera ko uyu munsi nta muntu currently mwiza nka David Raya mwizamu. Defense yabo ntabwo igereranywa no hagati bugarira nuko nguko bimeze. Arsenal uribaza ngo izo zone eshatu z'inyuma igice cyo hagati kidefanda umurongo w'inyuma wa 4 back 4 cyangwa back line n'umuzamu uramutse ufite front 3 iri kuri iyo level. Tuvuga ngo ufite front 3 iri kuri podium ya front 3 nziza muri Europe. Nukuvuga ngo umurongo wa wataka wa rivaliza na Bayern statistically n'uburyo bakinana n'ibindi wa rivaliza wenda na Paris Saint-Germain. Arsenal attention yaba ari ikipe nziza mu buryo buri clear ku zindi zose. Uyu munsi kubura iyo front line
nyine ijya guhangana n'izo zindi hari akantu gato biyikositinga ukabona ko mu buryo bwugarira yagerageje byanayitwaye byayifashije ariko kubera ko hari imikino hari stage runaka bigusaba nawe gukora ibitego kimwe bibiri bitatu Arsenal aho ngaho ikahagwa niyo mpamvu uyu munsi babonye upgrade umuntu upgrading uruhande rwabo rw'ibumoso ntabwo batuza babakivica baravuzwe muri Arsenal ubona ko na Berta ubwe sporting director wabo kandi umugabo cyane ubona ko we akunda gushyira mu mwanya umukinnyi mwiza kuruta abandi waboneka ntabwo ari muri Arsenal waboneka ku isoko muri Europe so Arsenal byaba byiza n'abakunzi bayo baraza kugenda badusangiza ibitekerezo turanabigarukaho nge byaba byiza babonye umuntu mwiza kuruta Martinelli mu buryo bwo gutanga ibintu bihoraho no gutanga ibyisumbuyeho ku bya Gabriel Martinelli akaba yaba backup ariko sinkeneye kubona Martinelli akomeza kuba umuntu wa mbere urambirizwa muri Arsenal none akazana backup iri munsi byaba ari ikibazo arimo abafana ba Arsenal bagira bati uyu Gabriel Martinelli turi kuvuga yego ni umusore byibura kuva 2019 yinjira muri ekipe kuri sezo ni ibitego 9 kujya kuri 11 na rimwe yigeze ajya munsi yacyo average goals per season harimo na sezo yigeze gutsinda ibitego 15 abantu barayibuka Gabriel Martinelli umwaka ushize ndakeka uza kundebera neza so top scorer wa Arsenal muri Champions League ibitego 6 uza kundeba neza kuko yize gutsinda 5 bikurikirana biba record muri Arsenal reka turengo yarangije Sterling kumva ni top scorer wa Arsenal abenshi bavuga ngo kugera kuri finali kwa Arsenal kuba nimero ya mbere kuba ya mbere Arsenal bigatuma igira inzira itandukanye n'inzira no kwakira mu rw'imikino yose ako nakaboko Martinelli afite akaboko kanini cyane Martinelli ni umugabo wagize uruhare rw'ibitego 17 muri iriya sezo ishize by'umwihariko abenshi bakomeza kugenda babagereranya nabo bari gushaka kumuhinduranya aribo ba Bradley Barcola wajyanye ugasanga Barcola ni ibitego 14 na assist 6 muri Ligue A abenshi bakavuga ngo ujyaje performance ya Barcola ndetse na Martinelli umujyanye muri Ligue nka Ligue A uyu munsi bavuga ngo Martinelli ashaka gutanga ibijya kugera ku rwego nk'urwo uyu munsi turi kuvuga ba Barcola ndetse n'abandi bawinga bagiye batandukanye bariho ikindi ni witegereza type y'abawinga bari gushaka kugura muri equipe ya Arsenal abo bavuzwe ba Kenan Yildiz murabyibuka mu minsi ishize abo ba Morgan Rogers urikumva abo bawinga bagiye batandukanye Arsenal kugenda ivugwaho bakavuga ngo iyo ugiye kwitegereza n'ubundi nagari style imwe na Martinelli nujya kugura umukinnyi umeze nka Martinelli urikumva cyangwa kimwe bivuze gusimbura Martinelli kuri profile ikina nk'ibyo Martinelli akina reka tubyemeranyeho abakinnyi bakina nk'ibyo Martinelli akina baheze uruhande ku ruhande rw'ibumoso niba cyano hanze yego sibyo kuri profile nujya kwitegereza aba touchline winger baba winga baheze uruhande baba winga uribuze gukiniraho pesi niba cyo twanababara nabo ba Jeremy Doku nabo ba Luis Diaz ba Kivica aba winga bakina style nk'iya Martinelli ni bakeya uza kunira neza ni imyaka 24 yonyine ni muto ya Martinelli imyaka 24 Anthony cyazo nshaka kukubaza imyaka 24 ufite Leandro Trossard w'imyaka 32 turi kuvuga ngo Leandro Trossard biravugwa ko Besiktas yamaze kuva kuri muri Lorientes ibintu nk'ibyo ngibyo ni umukinnyi wa Martinelli yujuje ni 5 mu kwezi gushize ni umukinnyi wa Sassuolo uyu munsi Sassuolo bivuga yuko ishobora kubiri kuzamura igiciro cyiwe idashaka kumurekura Besiktas bikavuga yuko iribuze gutanga hagati ya miliyoni 20-25 kuri Leandro Trossard nje numva sinzi niba tubyumva kimwe numva babonye miliyoni 20-25 kuri Leandro Trossard bahereza amahirwe Martinelli niyo wavuga ngo nugiye kumugenderaho undi uzagahanganira umwanya na Martinelli nje mpamya neza yuko guhanganira umwanya na Martinelli ubu ufite challenge bwa mbere nibwo kiza muri Premier League turamutse tugiye kureba abantu Arsenal ari gushaka abenshi n'abashyashya muri Premier League niyo yabatari umushyashya muri Premier League ari buze gutanga profile itandukanye marabyibuka umwaka ushize Beresheze yaje tuvuga ngo agiye kuza itakabuye umwanya ariko ibumoso yabonye challenge idasa n'iminota mike hajyaga yego wahita gukumbura wa muwinga usanzwe hakiri cyane yabonye challenge idasanzwe muri Martinelli ndetse na Leandro Trossard uyu si umusore wakagombye guhabwa amahirwe Anthony nunduje akaza gahangana nawe hano nibyaza gutanga challenge nziza
guhabwa amahirwe ariko atarimo kuba umusitata, atarimo kubanza kuri wa ruhande. Nge niko mbyemera. Martinelli nta amahirwe Sarutayo yahawe. Uyu muhungu wabivuze neza yatanze Arteta amezi nk'atanu muri projet Arsenal. Yahageze mbere, yageze nko mu kwa 7, Arteta agera mu kwa 12. Ni umuhungu Arteta yabonye igihe cye cyose amaze atoza Arsenal. Umunsi ku wundi mu myitozo muri match. Arsenal gukomeza kuvugwa ku isoko ry'umu left winger. Arteta kereka uvuze ngo ni ku ngoma ya Berta wenda. Arteta iyi myaka 7 zisezo 7 barazimaranye. Azi ibyiza bya Martinelli, azi n'ibyo abura. Niyo mpamvu Arteta avuga ngo ndacyarenga nkasaba ibyisumbuyeho kuri Martinelli kuri kote yo kumuha amahirwe. Nabyemera kubera ko ntabwo ari club nyinshi zagira mu backup umeze nka Gabriel Martinelli, kubera ko kugira groupe nini icyo bisobanuye mu mpira wa none abantu barakizi. Umukinnyi muri club nka Arsenal ikina competition 5 muri saison kandi zose iri bugere kuri finali. Ntabwo ushobora kuvuga ngo ibumoso ndagira umukinnyi umwe, kandi uwo wa kabiri iyo backup igomba kuba ari umuntu weze nyine nawe ushobora kuvuga ngo nahahagarara mu gihe runaka. Nkuko kuri nimero 9 kuri forward uvuga ngo mfite Victor Yokles, umubiteri umwe mubeza bari muri Europe, ariko agize ikibazo cyangwa ku mpamvu tactique cyangwa ku mpamvu ya rotation afite fatigue n'ibindi, ukashyira Kai Havertz twamubonye twara igice kiri decisive cya saison kandi akitwaramo neza ari umusitata muri Arsenal. So kugira mu backup left winger uri kuri calibre ya Martinelli, experience ya Premier League n'ibindi byose, nuko gukombata ibyo afite byose Martinelli, ni byiza kubigira mu muntu uvuga ngo yasaidira yamfasha yaba guhindura umukino. Ushobora tuvuga uyu munsi ushaka kuzana mu winga mwiza muri action za nyuma mu gukira amashance mu gutsinda, ariko atari pesi atihuta nka Gabriel Martinelli. Uwo mu winga akagukina 60-70, ariko hahandi ubona umukinnyi yamanuye level y'ibyo asanzwe atanga igihe ameze neza, igihe amaguru ye yoroshye ataremereye, ugashyiramo Martinelli uraza kuzana iyo press, ukagira n'ibisubizo bibirerega ku byo wakina kandi kuri urwo ruhande. Niyo mpamvu Martinelli wenda ahagumye ntacyo bitwaye, ariko Arsenal nkuko yari imaze, kuko kuri Victor Yokles abantu barabitatse cyane, but ufite profile ya Gabriel Jesus, ufite profile ya Kai Havertz, ariko hari icyo tubona Arsenal ibura kuri profile y'umwataka. Wakabaye uza guhangana na Haaland utwara City ku bitugu bye ku bitego 30-40 muri saison consistently, kuri Mohamed Salah wagutwara iyo championnat akontribuye byinshi kuruta abandi bose mu mateka ya Premier League muri saison imwe. Bertrand Arteta nabo bongeramo umwataka utanga mu buryo bw'imibare ibiri kuri iyo calibre. So ni ruhande rw'ibumoso nasaba ko Arsenal ishyiramo umuntu udashidikanywaho wa upgrading ari ruhande. Martinelli akahaba nka backup, ni nabyiza agatanga iyo challenge niba yumva gifite umutima wo gutanga byinshi muri Arsenal, uko asunika cyane, kuko twari tubonye internal competition hagati ya Trossard na Martinelli, icyo yafashije buri umwe kandi yafashije Arsenal, nicyo yafashije Arsenal muri rusange cyane. Tubonye umuwinga Martinelli avuga ngo oya uyu nawe ntandusha. Martinelli kuri bya bitego 14 akongeraho 6 bikaba 20. Hari icyo aracyari mu myaka yo gukura 25 n'imyaka yo gutanga nyine ibyo afite. Dembele ageze muri prime amaze kurenga imyaka 25 cyane. Na Bayern right banyuze hano babyize muri prime muri 27. Exactly. Ari mu myaka yo gukina, sibyo? Uyu munsi ni uvuga ngo mfite tactician Arteta kuri club, mfite Don Carlo muri national. Urumva ko ibitekerezo arimo agaburirwa kandi kuri top level Champions League ni World Cup ni Premier League. Izo competition arimo yitabira, urumva bamwereka ko akosoye bakinnye gutya yaba mwiza cyane kurutaho. Aracyari mu gihe cyo kuvuga ngo yaba mu winga mwiza wisumbuyeho, ariko nzanira uyu munsi umuntu uvuga ngo ndi mu ntego za Arsenal nuko defenda Premier League no gutwara Champions League, aho birasaba nimero 11 uvuguriye wisumbuye kuri Martinelli, nkuko the same approach, the same action nayibonye bayifata kuri nimero 9. Ikibazo rero gihari Antonio ni iki ngiki,
uyu munsi UEFA yazanye itegeko rishyashya yego iryo bita sword cost ratio kumva iyi sword cost ratio iri kugonga ama equipe menshi cyane agiye atandukanye aho bareba sword ufite yagukostinda amafaranga angana iki ese bahemba ibingana iki binjije ibingana iki yego ibyo ngibyo biri gukostinga amakipe menshi aho uyu munsi tuvugana nka Aston Villa imaze gucibwa miliyoni 19 zivuye muri icyo kibazo niko bimeze kuri Newcastle United. Chelsea ejo bundi barayibonye yatanze miliyoni bayiciye miliyoni 3 ebyiri ni itegeko kwita izishyura nta kuzijuririra bisobanuye ngo hari ama equipe menshi ari kugenda ahura n'icyo kibazo ari nayo mpamvu turi kubona turi buze kubigarukaho nitugera kuri Tottenham icyo kibazo nta kifite. Iyi ni equipe yamaze amezi 18 idasinyisha ariyo mpamvu iri pose ku isoko nyine nta kibazo ifite. Uyu munsi biravuga yuko Andrea Berta kumva biravuga yuko Andrea Berta ashobora kuba ari kujongra iyo avantage yahawe na UEFA. Ntwara Arsene ikibazo cyawe bakirebeho ndi kureba message yawe uri kumva mukomeze munandika ubutumwa by the way turi buze kubusoma. So biravuga yuko Andrea Berta ashaka kujongra iyo avantage UEFA yabahaye bivuga yuko izi miliyoni 130 kuri Morgan Rogers ndetse no kwikanyiza kuri Tottenham kuri Bruno Guimaraes. Ikindi kibazo ari mukunzi wacu watubwiye ngo Arsenal aho niri gutinda mu nyamikaba yazacyura amagufa kuko Tonali yagiye Alex Scott turi buze kubigaruka kuri Manchester United ntabwo bari bonyine muri race. Iki kintu cya sword ratio bivugwa yuko Andrea Berta ashaka ari kujongra hari ikintu kiri buze gufasha Arsenal muri course zinjiza abakinnyi babiri bari gushakwa cyane ndi kuvuga Guimaraes ndetse na Morgan Rogers. Igihari nuko aba bakinnyi bombi barahenze. Newcastle United inyuma ya performance Bruno Guimaraes ari kugira muri La Seleção Newcastle United ngo yaba nayo iri guhindura ibitekerezo byayo ariko nabonye ngo imindani muri Newcastle bafite ubwoba ko Arsenal yaba yaramuganirije umuhungu wabo kapiteni agahindura ibitekerezo agasa nk'utangira gukunda cyangwa gukurirwa na projet Arsenal ariko bo uruhande rwabo stance yabo muri Newcastle United no gushyira ku giciro gihanitse cyane kuko barifuza kumugumana. Newcastle United ubundi muri iyi summer mercato ntabwo yari ifite gahunda yo gutakaza abakinnyi babanzemo barenze umwe. Buriya nyuma ya Gordon bari kuvuga ko icyo gihe Tonali niwe byari bishyushye cyane na Lewis Hall bavugaga ko bare kuyunda umwe yaba ari uwanyuma byaba byiza abana bakipinze bose. Uyu munsi kuvuga ngo Gordon yagiye mbere Isaac yari yagiye watakaza Tonali na Bruno Guimaraes ni ikintu kigoye cyane kandi none nabo binjijemo ntago bigeze bagera ku rwego rwabo bari kuye. Cyaba ari ikintu kidasanzwe kubona abakinnyi bane muri 11 bagenda mu gihe cy'umwaka umwe. Newcastle United aho ngaho izagorana urumva biraza kwa affecta Arsenal binashyira mu majwi gaba winga kuba bagenda niba ushaka kongeramo abandi cyane wakongeraho Morgan Rogers. Aston Villa yavuze ko Elliot babona ntabwo yagurwa ibirenze bya Morgan Rogers uko niko muri Aston Villa babivuga ni no byahire bamushyira ku 130 z'amapound kugira ngo ajye hejuru ya Elliot nk'umwongereza uhenze kuruta abandi ndetse ana breaking transfer record fee ya Isaac nk'umukinnyi mwiza nk'umukinnyi uhenze kuruta abandi bose amateka ya Premier League. Kugura niyo kipe nubwo ahatangira kusuko tuntu twibibazo ariko Aston Villa nayo ni ikipe ivuga ngo turakugarantisa kimwe cya kane cya Champions League urayikina consistently top 4 cyangwa top 5 ya Premier League urabuyirimo attention ni projet nayifatika. Arsenal yegura intambwe nyinshi imbere ya projet ya Aston Villa ariko ku mukinnyi nka Morgan Rogers w'imyaka 23 nawe afite ibyo bamushyirira ku meza nka Aston Villa bakambwira ngo wabugumye hano mu gihe tutarabona igiciro kimacinga cyangwa kimitinga ibyo tukwifuzamo cyane ko Rogers abafitiye contract kujya muri 2031. Ibyo ni ibintu mu buryo buri financial mu buryo faranga bitazorohereza Arsenal ariko ana mpamvu Arsenal nayo ikomeza kugenda isunika ikareba niba hari na room hari imyanya yavamo amafaranga mu bakinnyi yari ifite muri squad yabo kugira ngo iyo ratio ya cost ya squad bagende barema ama espace bari kura abakinnyi bamwe urabari kura transfer fee iraza kwinjira na ya mishara niba bahembwaga byinshi bigabanukeho ireba uburyo yakwinjiza amabanda ariko isoko ry'uyu munsi kuri
groupe nk'iya Arsenal n'ubundi ibihenze inahembwa byinshi twara byinshi kuvuga ngo kongeramo aba bakinnyi biraza kugorana kuko aba bombi Guimaraes na Morgan Rogers kuri asking prices baraza kujya muri $200,000 z'amapound. Urumva ko ntabwo ari ikintu cyoroheye Arsenal kuba yabagura bombi itagize ibindi nayo yiyima muri groupe yayo. Uyu munsi biravugwa yuko camp ya Martin Odegaard iteganya guhura na Arsenal. Izi nkuru hari igihe ibintu biza ari bitoya ariko gake bikagenda bidevelope bikagenda bigira ingufu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni umusore ukiri focused muri World Cup we na equipe y'igihugu ya Norway. Iri hura rya hato na hato, iri vugwa rya hato na hato rya Martin Odegaard na Arsenal hari ahantu byabishya bishyira kuko ndabyibuka twabivuzeho bushize turi kuvuga kuri izi Mercato Arsenal kujyaho babayiridize ba nimero 10. Yego ndikumva usanzwe ufite Beresheze kumva na captain ufite Kai Havertz wakina inyuma y'uwo mwataka ubundi gushaka undi mu nimero 10 gifite abo ntabwo byumvikana ugifite abo ngabo. Ibi bintu hari sinye byabiri gutanga kuri Arsenal. Bimeze nk'umuti usharira ariko ubwo ugomba kunyobwa abafana ba Arsenal babe bitegura bagomba kunywa byanze bikunze. Ni inkuru mbere na mbere kuri Morgan Rogers bavuze ko ashaka kuba umusimbura wa Captain Martin Odegaard mu gihe kirambye. Uyu munsi ukaba wabiha ingufu wavuga ngo Odegaard dutangiye kubona ingufu ze muri sezo ashaka kuvunika kabiri kugera kuri gatatu muri sezo imwe. Ese uyu mugabo mu mikino 60 Arsenal ikina kandi yose kuri intensity yo hejuru ibasaba physique ibasaba ingufu ziri morale ingufu z'amarangamutima Captain Martin Odegaard urabiswa n'igitambaro cye cyavuzwe Frank ajya bigarukaho hano uwitwa Rice ngo ari kukipima. Uyu mugabo Martin Odegaard wareba imyaka ubuzima izo fitness issues ziri kugenda zizamuka ufite umukinnyi w'umwongereza mwiza Premier League experience mu myaka 2 cyangwa 3 ubutanga byose kuri top level ufite imibare myiza technique ubalance gutsinda no kuremera chance bagenzi be ureba imibare ya Morgan Rogers sezo ishize. Ni umukinnyi kubijyanye n'ubuzima yakinnye imikino 37 muri Premier League last season. Umukino yasibye umwe rukumbi ni journée ya nyuma yari yahawe ikiruko bamaze gutwara Europa League. Umukino bakinnye na Manchester City biza kurangira banayitsinze. Umuhungu kugarantisa gukina imikino yose ya Premier League competition zose ageza mu mikino 55 muri sezo. So numuhungu Arsenal ibonamo igisubiza kuri nimero 10 mu buryo burambye cya Captain Martin Odegaard. Wenda hakaba hatandukana profile na carte kubera ko twabonye aba nimero 10 bataraba createur beza ariko bashaka baba ababiteri bashaka no contribute byinshi mu bundi buryo nabo bakabangira akamaro n'aba ba Thomas Michael bagiye baba nyine agakina inyuma y'umwataka ariko akaba nka second striker. So Arsenal irabona ko Martin Odegaard adafite wenda imyaka hagati irenze 2 cyangwa 3 myiza performing kuri top level n'ubuzima bwe bumwemerera gukina imikino irenga 50 muri sezo. Ibyo akabikora indi myaka 3 iri imbere no kuba imikino 150 muri sezo 3 ziri imbere. Morgan Rogers ku myaka 23 barabizi ko yuni umukinnyi wirengagiza ejo Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea United zikaba zamugiyeho cyane kuko nka United sugira ngo nyuma ya Bruno Fernandes nizabikeneye nimero 10 muri Proven muri Premier League. So impamvu Arsenal yanamakinze priority yabo noza top priority muri target zabo muri iyi season bakayigira Morgan Rogers nuko babona ko captain kumusimbuza ni kimwe mu bintu bizabagora. Rero kubona umukinnyi mwiza w'umwongereza kuri iyo position akaba namwiza muri Premier League babigize intego yabo iri primal bagomba kujyaho mbere focus bagomba gushyiramo ingufu cyane. Akaba ari abantu bigenda bihurira izo meetings z'aba representa ba Odegaard ndetse na Arsenal. Icyo bigaho no kureba niba uyu mugabo bahurizamo hagati wenda akavamo nk'amafaranga menshi cyangwa se kubwumvikane kureba kontra yadukinira igihe kingana iki. Ese iyi sama kugenda byahungabanya iki kuri squad. Ibiganiro nk'ibyo nibyo biri kugenda bijya mbere ariko Arsenal kuvuga ngo Rogers niwe priority wabo. Wagombaga guhita ubyumva ko uyu mugabo Martin Odegaard Rogers ashaka kuzaza kuri nimero 10 akaba nayo Arsenal ikomeza kuvugwa ku left winger kuko batekereza Rogers mbere na mbere nka nimero 10 uzasimbura Odegaard.
ngayo muri ekipe ya Arsenal reka twinyuze mu baturanyi